U skladu sa epidemiološkim mjerama, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva brojnim sadržajima obilježio je u petak, 2. aprila, Međunarodni dan dječje knjige. U Bijeljini je predstavljeno izdanje Moja predškolska knjiga autora Tijane Dabić i Jasne Jovičić. Vaspitači i roditelji ocijenili su ovaj udžbenik za najmlađe kao vrlo koristan. Čitanje u ranom uzrastu ima kognitivni, ali i emotivni značaj za djecu. Zato je vrlo važno razvijati tu kulturu kod njih. Udžbenik od 3 knjige obrađuje brojne teme i prati kompletan programski sadržaj kojima se najmlađi pripremaju za školu, kažu autorke. Razvija vokabular, razvija pismenost, razvija maštu i razvija socijalno-emotivne veštine koje zaista imaju neki, da kažemo, dugoročan značaj u životu. Teme koje su obrađivane u knjigama uključuju nekoliko oblasti odjednom. Znači, u suštini kad se radi jedna tema, tu je i grafomotorika, tu je i moja okolina, tu je i matematika, tu je izražavanje i to čini u suštini da se u isto vrijeme razvija nekoliko veština simultano. Znači, to nisu, da kažemo, neki odvojeni segmenti na kojima radimo. Drugo je što je knjiga u suštini tako koncipirana, u stvari te 3 knjige kako idu, da ide od najlakšeg do najvišeg nivoa. Potrudili smo se da ova naša knjiga ima dušu i da ima svoju priču koju će deca prepoznati i uživati u njoj. Tako smo predložili 4 projekta koji oni rade, a to su planinarenje, svemir, šeširi i plivanje. Tako da kada završi se ti projekti, djeca su po nama i mislimo spremna za školu i ono što nismo znali jeste da ovaj set možemo odlično da koristimo sada za vrijeme korone, zato što vaspitači mogu da daju instrukcije i putem društvenih mreža, a djeca to mogu uspješno da radi kod kuće. Vaspitači i roditelji kažu da će im udžbenik olakšati rad sa mališanima. Imaju radne listove gdje pomažu nama i didaktička sredstva da djeca bolje se spremaju za polazak u školu. U tom uzrastu jako važno da djeca steknu naviku da čitaju, da se obrazuju, vaspitavaju kroz igru. Međunarodni dan dječje knjige obilježen je u svih 20 knjižara Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva popustom od 50% na nagrađene knjige za djecu iz edicije Sovica i 20% na školsku lektiru i dječju